салому алейкум дӯсто, ҳамватано, тамошобино ва касое ки мана мебинин. имрӯз як ҳамта ҳавои тоза хӯрда гаштем. хулоса Илҳоми Гавзанӣ омад, гуфтем як суҳбат бикунем бо мардам. баъд рости нақшам доштам ки суҳбат бикунам. пайгирӣ кардам, инқадар ҳама чиро дидам, проблемаро дидам. мисол дар гузаштааш мехостам суҳбат кунам, гуфтам интизор шудам ки чӣ гап мешава, ки давом меёбад, ки ҳол маълум нест ки 1 моҳ 2 моҳ 3 моҳ чӣ қадар дига давом меёбад проблема. хулоса ин ки проблема мо сарш мекунем ай мардам чӣ дар ай саршавии ҳамин мушкилоте ки гарчанде ки ҳамаша мушкилот доранд, ки ай саршавии мушкилоте ки ҳолам давом дора. ин мушкилот сар шид ай мардам қабл ай наврӯз мехостанд тоҷикистон бираванд. омадам билет гирифтам, омадам аэропорто. хулоса дар аэропорт рӯз кардам, парвоз нашид. то 2 ҳафтара хелаш, то 2 ҳафтара мондан дар онҷа дар ҳамун аэропорти Русияда гишнаву ташна дар рӯи битони қоқ дар замин дар хинакӣ. баъзе 2 ҳафта пас ай дури дар шав барф ворид шавад, аэропорт сиршон карданд. барои мо фарқ надора, гуфтам куҷо мераванд, сиршон карданд. хулоса ба ҳеҷ кардам ба дуд ё нарасид. намояндаи ҳукумат ҳам наомаданд аэропорт, нагуфтанд ки шумо чӣ гапе, чӣ хабаре. инам бо ташаббуси баъзе ҳам бародарои тоҷик, бародарои мо ки бародарои хайрхоҳмон дастгирӣ карданд, омаданд гишна ҳамон бачаҳоро овқот доданд, дигар чӣ. бародарои ҳамон муҳоҷири худмон, фақат ҳамиё, дигароне ҳамино карданд кора. баъд онҷа як балаболи дигарам роӣ карданд. балабол ай байн дуромад. хулоса гуфт ки мардума ба сабр даъват кард, шумо сабр кунед, проблема барои ҳамае, дар ҳама омадагиай дигар шумо бояд ҳеҷ кор накунед, бояд шумо ба истода нашавед, шумо вағичигир накунед, шумо ай ҳукумат талаб накунед, шумо бояд ки ғуломи ҳукумат бошем. хулоса балабол мардума ба ҳамин даъват кард дар дуруни аэропорт. баъд барои чӣ гапа мегӯм ки охир бо рӯша сиёҳ кард ки мақсад ки фазои ҳавои Россия баста шудааги 20 март баста шудааги мардума ки дурӯғ гуфтанд ки мардума асабош ором кунанд. ҳамин одам дурӯғ гуфт. ҳолон ки 30 март 10 рӯз баъди ӯ баъд ҳавои фазои Россия ҳавои парвозаш маҳкам шуд. 10 рӯз баъди ӯ дурӯғ гуфтанд мардума. хулоса ба оромиш ба чӣ даъват карданд. ман барои чӣ мисолам гапам гуфтам, нӯшана мегирам, не ки ҳамон ба ҳамон балабола охи. шумо дидед дар аэропорт ки рафт, ки мардума ба сабр даъват кард. хулоса ин ки гап дастор ки ман барои чӣ гапа гуфтам ки ҳамин ҳар касе ки мерава шиори ҳукумата барои мардум мега сабр кунен, ҳамин сабр кунен. ин бовар ки дига як домулорам дар амри маъруф сабр кунен бигам ҳамин калимам зада шудагӣ мегам ки ҳамин домулор мегӯм шум мушаппакш кунам. гарчанде ки ҳамин сабр мисол дар ислом гуфта як сабр куне, не ки шиори ҳамин як сабр бикунӣ. охир сабр як чизе ки як офат, як чизе боша хеле бигӯ сабр, як чизе ки як кас тира лақмат дар мекаша мекана мехира, тира бигӯянд ки сабр ки ин чӣ маъне дора? як сабр як маъне дошт охи. хулоса мардам ба сабр даъват кард. ҳар касе ҳамин мегӯяд сабр кунед, мефаҳмем ки ҳамон лесаки ҳукумата ва аллоҳ қасам гуфтесам, ман мегӯм ҳамин исбот мекунем ҳамин гапа. хулоса ҳамин мардум дигар инҷа мондан гишнаву ташна. як бор коргарои чӣ наомад, ҳукумат наомад, дигар гишнаву ташна мардум дигам тамоман аэропорт сӯршон карданд. то ҳозира гишнаву ташна баъзеош масалан 40 кас, 50 кас, 60 кас гишнаву ташна, на овай на овқотай, масалан пул надоранд, кор надоранд, пули патент дода наметавонанд. ҳар рӯз зора ва нола мо ай ҳукумат илтимос мекунем, мо ай пешвои миллат илтимос мекунем. охи илтимос намешава. илтимос мисли он ки ту як одами бегона, як одаме ки масалан ту вақте ки мисол як касе ҳайта қарздор несте, як касе ки ту намешинавӣ, як чикор меги гишна ташна меги илтимос ака ягон сум кӯмак намекунем, ягон тика овқотум битӣ ки дар ҳамин хона раҳам битӣ. ай ҳукумат, ман барои шумо мегӯям ки шумо нигоҳ кунед, ҳукумат ай шумо қарздор, ай шумо набояд илтимос кунед. ҳозир ман шуморо хубтар бифаҳмонам ки ҳукумат барои шуморо чӣ ай, барои мо шуморо чӣ ай. ту як ҷо меравӣ ҳозир кор мекунӣ, мо шумо як ҷо меравем кор мекунем, як коргар соҳиби корро мегӯем ки моро кор даво бигир. вақте кор гирифт
اون مرده دیگه وقتی کار گرفت ترا من ترا نمیگه که التماس سحر ساعت 8 بر وقت بیو ترا رژه کورید میتا مثلا میگه ساعت 8 تا ساعت 4 بگره رژه کوری تا یا ساعت 8 میگم دشاو یا منو دیر نکه ترا نمیگه که التماس ساعت 8 همجا بشاو فرمانت میتا برای چی برای که ترا معاشت میتا انا شما همین را بفهمه که همی ایتامو ایامی رحمان و فکلاغا و سرکدگی تو تمام سگ بچوش همه انا همیو ای کیسه ما و شما معاش میگیرن ای بودجه دولت ای ملت است ای انداز ای دیگر ثروت‌های ملی یعنی ملی اینمی گندم اینم بگیم اینمی گندم اگر اینمی زمین دولتی باشه حاصلش ای ملت که ما و شما خیلی نیست که اون هم سر حکومت رحمانوف 6 دیگه همین زمین همش ای رحمانوف های نمی زمین ای ملت تقسیمش میکنن نمی دیامتری با همین ملت اگر برسم دیامترش حقی هم یادم میشه تقسیمش این مال ملت های برای شما خواهش نکنی شما فرمان بده بگه که ای رحمانوف بگی زندگی مردم تامین که برای ما معاش منابطه چند ماه کرانتین میشه و پاتنت ها پلی پاتنت ها منابطه شما ما رو بردن نتونسته شما ما رو دیگه گشتن تشنا شما چند روز دیگه یک هفته مردم 10 هفته مردم دگشتن در ایرپورت بودن رحمانوف یک هفته در خوجان نوروزی کرد دیگه چند تا را پریوش کرد خورچاری گشت مردم دیگه در روی بیتون گشتن و تشنا این ایران شید پدری ملت این ملتی که در کدام حال قرار داشتن او پدرشون در کدام حال قرار داشت این هم یا آدمی که نگه باور نکنین من خیلی بگین من دروغو میگه هر چی میگه بگی همین خیلی میشیده که پدر در اوجا دیگه چند تا پریوش کنه فرزندان در اینجا گشتن و تشن در روی بیتون همه پدر پسری خلاصه اینکه برادرو برای ما یه مثال بردم شما که و اون مثلا سفارت سفیر کنسولگری در روسیه هستند اونو شما هم بگید که همین قصول همین ملت شما ما و شما مثلا اکثر موجود در روسیه دیگه همین قصول خواهش کردین یکم با خواهش شما بود چی خواهش کرده التماس کرده سفارت بود کرد خواهش دونا آخی امونی سطورف ای بودجه دولت ماشینه 2018 تی پوش جای خوب 3-4 هزار دلار اویلی زندگی کار فرق قدیزان و گودک همه چایده بگرده این معاش ایجه بی ملت باشه با ما خواهش بکنم او الان که از سکچه نیم سکچه که تی نگوش میکنه فاس گوتی باید بدوا او وظیفه شکنه که فاس گوتن بده یا پرابلم در پای توجی خور زد باید که بدوا بدهنش بدوا باید خیلی که التماس سفارت بیو خیلی نه التماس نه وظیفه شونه و یگانه روی حل که شما هسته شما میتونه که صبر نکنیم والله قسم اگر صبر کنیم کرانتین اگر 6 ماه هم بگذره 1 سال هم بگذره هیچ کدام فکر شما نیست کس میگه در فکر شما روش سیام میکنه چی نماینده میگرانتی تو شما مهاجرت روسیه چی سفارت هر کسی باشه روش سیام میکنه میگه در فکر شما حکومت این وقت در فکر شما نیست اگر فکر شما باشه 1 هفته نه روز نمیکشه موجه گشتن تاشنا یگانه روش همه که هر چی میشه باشه شما هیچ کارتون نمیکنه وقتی اگر شما تعدادتون زیاد شما برین اون گیر سفارت یا ما رو ای روسیه میگیری تاجیکستان میبری یا که زندگی ما در تامین میکنی پول پاتن منامتی پول خوراکانه پول همه چی منامتی تمام دنیا برای شهرونداش کرانتین کردگی معاش چیزو کردگی تمام دنیا امریکا اروپا روسیه اونم خودتون هست نه دیدیش برای شهرونداش چی امتیازات داد چرا تاجیکستان نمیته ازبکستان اونم کار پرابلمای تو شهرونداش در روسیه بگردن گیری چرا تاجیکستان نمیکنه این قدر میلیارد دیدی بدبختی لعین شما گفته بودجه دولت رحمانوف که برای 2 سال پرای برای 2 سال برو ربطه خیلی برای 2 سال پرای خود گفتی که برای 2 سال پرای ذخیره
برو میتونیم برای مردم در روسیه نمیتونیم برای دخونه موجودی در سر رس کردگیم دخمه‌اش او خود مثلا کچکه و پیاز چیزش نباری مثلا تامین کنی خوراکشونا خیلی ایجاد نمیشه داد تامین کنی برای 2 سال گفته شما پرای این من کارانتین او شهر نیست یک توجیکستان ویروس توجیکستان بیا باش ما وی کار بکنی مردم تعلق مردم و یا زاویس مینی مردمی که 2 میلیون در روسیه اونو هر یا اولا مثلا 1000 روسیه باشه 4 تا 5 تا دیگه او را نگاه میکنن که او پول رو کنه یا بخرن او پول رو کنه میتونن یا خدا نمیتونن برای تامین کنی من یا میخه چیزا میگم شما رو کو میخه با میخ میکنی این هم حکومت که چه خیلی خودش رفتار میکنم که رفتار میکنی یا بر شما می کارا بکنی بعد نتیجهش هم میبینی 100 نفر برای دامجا بسته یا ما را میبری توجیکستان یا که پلی پاتین خوراکا همه چیزی ما را میتی یک بار می کارا بکنی 200 نفر 100 نفر برای او گیریه کردن باید برای اوجا بکن برای همیشگی برای ترا پیلوس های ای گیریه کردن برای 30 سال گیریه کردی هیچ پیلوس نشید خلاصه ما نورم با پایان میرسونم انشالله که با صحبت ها هست با صحبت میکنیم در امان الله باشه برادرو هر چیزی گفتم ما سایت شما را ما بی پول سایت میدونم اگر کده برای خودتون خوب است نکده اگر این ویروس اگر چشم برای اصل برای حالتون ایده بد میشه بهتر نمیشه سلام علیکم و رحمت الله